Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere. Kua pānuitia mai ngā pāmu, kua tautapatia nei ki te whiringa toa o te ipu Ahuwhenua I tēnei tau. He tū oma nui ko te tuki I te iwi nui o te motu I a ngā puhi. I tō rātou ara whakaea I tā rātou tono raupatu I raro I te tiriti o Waitangi. Ki Turanganui a Kiwanei, ko whakaingoatia ko Josh Wharehinga, te prehitini hou o Meke Meke Aotearoa, ka kōrero tahi māua. Ko te whakataetai waka ma a kura kua tū, aha kua kaore tēnei awa I te tino pai, mo era kaupapa erua kia utonu mai. Nō reira, kei ngā tai whenua, tai moana o te motu, tai pari mai anō kia te karere I tēnei rā, nau mai whakatau mai. I te whare pāre matai ko tata kenei, ka pānuitia ngā pāmu kua tau tapatia nei ki te whiringa toa o te ipu Ahuwhenua I tēnei tau. Ko tā te whakataitai nei, he whakanui te hiranga o te Māori ki roto I ngā mahi Ahuwhenua me te koha nui a tauarangai Māori ki te ohanga o te motu, kai a mārena mane te roanga atu. I whakatūria ai e tā apirana ngata me te kāwana te anara a Lord Bledisloe I te tau ko tahi mano I warau toru te kaumātoru. I hua mai te hanganga o Ahuwhenua I tā ngā wawata a tā apirana ngata ki te whakahou I te whakawhanaketanga whenua Māori whai muri mai I ngā te kautau o te ngaronga whenua me te iti o te whai wāhi ki te putea whakangao. He mea tino pai rawa atu. Nā te mea, nā apirana ngata, rāua ko Lord Bledisloe, mea o tātou mātua sipuna I whakatō I tēnei kākano kia pua wai. Ko te kaipapa matua o tēnei tau ko te Ahuwhenua, ko ngā kaiwhiringa whakamutunga tokotoru ko Matapae Pacific, me o tama marere no te Wairiki, me te Tairawhiti ngā herehere o Ngāti Hene no te tai toke rau. Originally, Ahuwhenua was competed for between sheep and beef and dairy, and then in 2020, the first horticulture competition was brought into the whānau, and it was to recognise the importance that our growers play in for our whānau, on their whenua, and for the economic stability of whānau. Anā, he aha rā e motu hake ai rātau ki e rātu. I think ko te roanga o tō mātou kitenga. Aha kua ka ngā mahi o tēnei rangi, ko te mea nui me pēhea tātou, e whakataka tō te kaupapa, mō ngā uri whakaheke. Kia kaua tātou e wareware ki tēnā mea te panaungatanga, te wairua, te mauri, te mana, o te whenua, arā mō ngā hua ka puta mai I aua whenua, me ngā tangata, ngā rātou I mahi, I roto I ngā whakatupuranga e hiake. I think the significance for us is we're not just about profit, we're at how do we give back to the land, how do we protect the land for future generations. And I think that's where Māori and particularly trusts, they're looking to that long term, they're not just about profit generation. I nei me whakaatu e nei Tairawhiti Māori I tā rātou māra ki ngā kai whakawā I mua I te whakapua ki tanga mai o te toa. He aha ngā mātauranga o ia whenua, o ia hapu, o ia whānau, hei āwhina I te mārakai. And the challenges that they've overcome to get to where they are, and actually some of the innovations that they are doing. Ai te tuarima o hune ki whaangārei hua mai ai te toa whakaiuhu waka o te tohu Ahuwhenua. Mārena mane, te karere. Kāti kei te hono mai tō tātou minita whakawhanake Māori a tama pōtaka ki tā tātou wānanga I tēnei rā. E te minita, e te whitiki o te ki o te au te kāreti, tēnā koe mihi ana ki a koe. Kei taku kāhika tea rongonui o te ao tiwi, e mihi ana ki a koe. E te tuakana, kua pānui mai koe I ngā pāmu me ngā Tairawhiti, kua uru atu nei ki te whiringa toa o te ipu Ahuwhenua mo tēnei tau. Nā te ahi I kōwhiri hia I nei pāmu, hea ngā motu haketanga o ia pāmu e whiringa toa nei rātou? O tuatahi, nei ohu e toru Matapae Pacific Taiatuki o tama marere me Ngāti Hene, ka reira te hua o te hua kiwi, ka reira hoki te pua o te kōrero. Ka kite hoki te taiao me te ohanga,
te hāpori me te reo, tai atu ki tō tātou tuakiritanga i roto i o rātou mahi. Kua whiria ki tēnei whakataitai whakamutunga, kua nei, te tuarimo hune ka mōhio māwai te whakaihuaka i roto i a rātou. Hi kakana ki tērā pō nui ka tū ki roto o whangāre, kia mōhio pū ai tātou, ko ai te ohu Ahuwhenua toa o te ao Māori i tēnei tau, ko ai hoki ka whakawhiwhia ki te ipu Ahuwhenua i tēnei tau. Tuarua e te minita katahia noa, David Seymour, tō hoa i roto i te kāwanatanga ka ki mai, e hiahia ni ki te whakakore atu i te puni kōkiri, te manatū iwi Pasifika, te manatū iwi manene, te manatū wāhine, te manatū kaumātua, me te manatū rangatai. Kia hinga katoa atu e nei manatū katoa ki raro iho i te manatū toi ahurea. Pēho whakaaro ki tēnei hiahia o David Seymour. Taku whainga matua e hoa ko te whakatairanga, ko te whakatikatika hoki e nei tātou ranga kino e pā kino nei ki o tātou hapu iwi marae hāpori whānui. E te o ngā whakaaro i roto i te whare pāremata e hoa kei te tuātea, ko aku whakaaro kei te tua whenua. Me te mea nei, i tērā wā ko tā te New Zealand Initiative kōrero me mautonu a te puni kōkiri ki tēnei au, ko tā rātou hai aha ma te Ministry of Regulation. No reira, ka reko i te whakae kia whakakorengia te puni kōkiri, kia noho i hoai a te puni kōkiri ki raro i te manatū toi ahurea. Ka reko i te whakae ki tēnā, nā te mea kai raro te puni kōkiri i tō maru minita i tēnei wānei, ne? Well, kaore anō tō mātou pāti kahurangi nei e kororo ana mo e rā kaupapa i te mea ko o mātou whāinga matua, ko te ohanga me te whakarewa hoki i ngā mahi i roto i o tātou whānau hāpori ahātū rānei. Nā reire, e rā whakaaro rereke ki o ake te New Zealand Initiative, rereke ki tō mātou e whainei i tēnei wā. E te rangatira, te pire mo te reo ingarihi i kōkiri hia nei e te kāwanatanga o tira e Aotearoa tuatahi ki tana pānuitanga tuatahi i te whare pāremata i nanahi. Hea te take whakahira nei tēnei pire ki o hoa o Aotearoa tuatahi o tira, hea te take e tautoko nei koutou o te kāwanatanga i tēnei pire kia o kawa te reo ingarihi. E hoa, koera hoki e te o ngā oati whakarite i Wainganui i a Kiritopa Luxon tō tātou Premier tai atu ki te rangatira Winitana Pētara i te wā uru mātou ki te kāwanatanga i te tau rua tekau mātoru. I tēnei wā, kei te puta mai tōna pire. Engari, ko aku whainga matua ko te whakatairanga i tō tātou reo, ko te whakanui hoki i ngā mahi e anga whakamua ana o tātou iwi. Kia kaua e riro e rā momo kaupapa e whakararu i taku anga whakamua. E mahanga kaupapa Māori kua kore hāhā i raro i tēnei kāwanatanga. Ana, ko tētahi e whāia nei e Aotearoa tuatahi nei nei kia kore hāhā i a rātou ko te oranga tonutanga o ngā tūru tōranga pū Māori. Ko te hia hoki o Aotearoa tuatahi, kia pōti hia e te motu whānui katoa te oranga tonutanga o ngā tūru Māori nei hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu. Ka tautoko rānei koutou o ngā hinara i tēnei wawata o Winston Petersma me Aotearoa tuatahi, ara kia mutu ngā tūru tōranga pū Māori. Kare mātou o te pāti kahurangi e kōkiri ana e rā momo whakaro i tēnei wā, i te mea kei te kōkiri rawatia e mātou i ngā mahi ohanga nei, tai atu ki te whakarewa hoki i ngā mahi hauora mātauranga nei me ngā mahi tūkino ki te tangata. Nā reira, tērā kōrero, kaore anō kia wānanga tia e mātou o te pāti nahinara i te mea, ko tō tātou whāinga matua, ko te whakaora i te pūtea Pākehā tēnā tai atu kia tāua e hoa. E te minita e te rangatira, he kōrero hou hoki tāu. Hei whakaputa tuatahi mai māu ki rungi te karere i tēnei rā. Koe rā te kō whete mai a tētahi manu whakahira ki taku taringa. Norere te minita kei a koe te wāhea tēnei kaupapa hou ka pānui tia mai e koe i rungi te karere i tēnei rā. Ka ora rawa o taringa e hoa. Me te mea nei, i tērā tau i kitea hoki i te tahu ahi ki ngā paripari me ngā taha o tō tātou maunga huka, arā, matua tetoa, tongariro maunga, me te whaiwhai hoki i ngā kianga kōrero a Ngātaroirangi. Tahuna hoki ana taha ki te ahi, i tēnei wā,
Kua ata wānanga tia e mātou ko te kāwanatanga tai atu ki a Ngāti he kairo, me te whakapūtea hoki kia neke atu i te 3 miliona tāra te whakapau atu ki tērā kaupapa, ki te whakaora i raro anō i te kaupapa, maunga ora. Mi aro e te minita, kare kore, ka mihi nui a tūwhare toa, Ngāti hi kairo ki a koe, i tēnā pūtea, i tēnā aroha nui, ki tō tātou maunga ki a Tongariro o tira. Kare kore ka hari kua te iwi Māori i te rongo atu i tēnā kōrero. E te minita e mihi ana ki a koe i tō whai wahitanga mai ki a te karere i tēnei rā. Mihi ana ki a koe o tira. Tokorua ngā tama pōtaka e ki tēnei au i tēnei wā nei ko koe. Me te tama pōtaka kei muri i a koe e whakataitai ana i te uru o kirikiri roa i roti te kōwhiringa pōti i tēnei tau. Nō reira, ka mihi atu ki a koe te rangatira. Tama pōtaka minita whakawhanake Māori tēnā koe. He mahanga māua, he mahanga tāua, e hoa. Tēnā koe e te minita. Kia ora rawa atu koe, ngā manaakitanga. Oia nō rei te iwi, he tūa oma nui ko te tuki i te iwi nui o te motu i a Ngāpuhi i tō rātou ara whakahea i tā rātou tono raupatu i raro i te tiriti o Waitangi. He mahanga hapū kei ngā taha moana o te rohe e noho mana whenua ana, kua whakai kia tīmata ki te whiriwhiritahi me te karauna kia ea ai he paremata ahurea mō ngā he ōmua. Kei raro e nei hapū nei i te Tairawhiti e kia nei ko te whakaaetanga trust. Ko tēnei tōpūtanga hapū nei, ngā tuatahi o te iwi o Ngāpuhi, kia eke ki tēnei momo tūā o matanga. Te rapea, mā e nei whiriwhiritanga, ka hoki ngā wāhi tapu o tēnā hapū kia rātou. Ko te wāhanga ki te paremata pūtea, mā te iwi nui tonu o Ngāpuhi tērā e a te kōkiri, e a te whiriwhiri. Significant. It's been a very long time. There have been a couple of failed attempts. This time we're going to get it right. We're taking our time, and this is the first signs of real momentum. Hoi anō kia o kawara anō te whakai a te karauna ki te mana o e rā atu hapū o Ngāpuhi. Ki te kōkiri i wā rātou ake tono paremata ahurea, ka tahi anō e rā atu hapū ka wātea ki te whiriwhiri tahi me te karauna. Nō reire te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ko te rōpū o Taioro News e kawe mai nei i ngā karere o te wā i te Tairawhiti kia tātou katoa ki te motu whānui kia mautonu mai. Hoki mai anō ki te karere te iwi i nanahi i pānuiti atu ai e te karere te kōwhiringa o te kahika tuarua ōmua o Tūranganui a Kiwa hei parehitini hō mō meke Aotearoa. Ko Josh Wharehinga, te tangata ka whakakapi ake i te tūranga o Kathy Meehan. Nāna nei hoki i tuku tana tūranga i tēnei marama nei whai muri ho i tētahi whakatewhatewha a te Sport Integrity Commission. He kaupapa i whakakitea tuatahitia e One News e pāna kia meke Aotearoa me tōna kaioko matua me Billy Meehan. I nei anei ka whakawhiti atu tātou ki Tūranganui a Kiwa ki te kāinga o Wharehinga me tā tātou nei kai kōrero o Taioro me Mātai Smith. I kōrero motu hake ai kia Josh i kō tataake nei. Nō reire te rangatira Mātai, kai a koe te wā. Ai, tēnā koe te manahau tika tonu tāhau, he kanuhi ki te a Josh i konei, i tana noho ki te kaunihera ārohe mo te tekau mātahi tau. Ka mutu e harahoki a Wharehinga i te tauhau ki te ao meke. Kua maha ngā tau e whai wāhi ana ia hei kai whakawā, hei kai tiro whakataitai hoki. He nui tōna wheako ki ngā whakataitai ā-motu. I kōrero tahi māua i te atanei mo tana tīni tūranga nei, i aia e tīni wirāna. Anei taku pūrongo. Kua hīkina e Josh Wharehinga tētahi mahi hou, hei prehitini mō meke Aotearoa. Hei tāna, he honore nui tēnei, kua rite ia mō ngā mahi. Yeah, feeling really honoured, really privileged, and really excited about the way forward for us. I mean, there's a lot of mahi to do right now, and I'm keen to get stuck in and do this mahi. I nāia nei kei te whakahaere ia i tāna no pakihi whakatika wīra. Engari, ko te hākina meke, tana kai ngākau mai rāno. I tana kuhu atu ki te ao kāwanatanga ārohe te kaumātahi tau ki muri, tai atu ki tana tū hei koromatua tuarua ki tūranga. Ka ri ia i momotu i te hākina nei. I didn't have the time to be a fighter anymore, or I'm 40, you know, I didn't have the strength or the youth to be a fighter. I didn't have the time to still coach, so I thought I could still contribute by being a ref and judge.
Nā āna mahi I tautoko hia ia kia uru ki te puari, ānā te puari tonu ia I kōwhiri hei prehitini. E mea ana ia he orite te ringi me te tēpu kaunihera. Boxing, it's two people that jump into a ring, have it out, and then a friend's able to shake hands, all of that stuff kind of at the end of it. Very similar to the council, except there's no ring, there's a table. Hei tā Josh, he kai tua o te nuinga o te hākina nei. Mai te kaiako o ngā tamariki, tai atu ki te puari matua. Nā reira me pakari ngā tukanga whakahaere, kia toi tuai te hākina. At the end of the day, our entire sport, right from the coach of the PP Paupau all the way up to everyone on the exec, we're all sports volunteers, brother. So we've come with this real salt of the earth, like grassroots energy when it comes to the sport. But there are these compliance things that we need in every governance area. And I'm really looking forward to bringing all of that knowledge that I've learned over my 4 terms in council, over all of my governance roles, in order to be able to strengthen that part of Boxing New Zealand. Mai I te whakatika wīra ki te whakatika kaupapa. Ko rite a Josh Wharehinga ki te ārahi te hākina nei ki tōna pai tawhiti. Ko tahi anō taku pātai ki a koe. Ka taia e koe e nei mahi te whakatutuki? Ai mātai, ai, ka taia e au, ai. Nice. Mātai Smith, tai oro. Ka taia. Tūmeke koe. Josh, tēnā koe mihi ana ki a koe. I te whakawhiwhinga o ki te rātūranga o te parehitini o meke ao Aotearoa. Nā, noho tonu ana ki te Tairawhiti, a koe rā hoki te rohe mōhiotia whānuitia ana mo te whakaputa I etahi o ngā kaihoe waka ama tino kaha o Aotearoa nei. Me te aha e noho tonu ana te hākina nei hei puna whakahi mo ngā iwi o taua takiwā. Hoi anō, nā ngā wero o te taiao me te paruparu o te awa, kua kina ngā kaihoe kia uru tau. I roto I tētahi hākina e here ana ki te wai, kua tohutohungia ētahi kia kaua e pātu ki te wai nā te poke. Mo te roa ngā atu, ka whakawhiti atu tātou ki tēnei tuahine ōku kia rāhia timu no te tiro hoki o Taioro. Rāhia, kei a koe. Skora, ia hakua ngā wero o te taiao me te paruparu o te awa, kua eke tonu ngā kaihoi rangatahi ki te wai I konei I Turanganui a Kiwa mo te whakataetai waka ma ākura ātau. Kaore tērā poke I aukati I te ngā kau titikaha o ngā tamariki me o rātau kaiako. He kaupapa nui tēnei mō te rohe e poipoi ana I te reanga hou o ngā toa o āpopo, a e whakapakari ana hoki I te here o te hapori ki te hākina nei. Tata ki te ruarau ngā tamariki no ngā kura puta noa I Turanganui a Kiwa I eke ki te wai mo te whakataetai a kura wakaama. He kaupapa ruarā te roa, a e toru te kau ngā kapa I whakataetai atu. Karatau I te kola, te kaikaranga, ka ratau hoki au ki te whakaputau toku riri katoa I runga I te wai. E mōhiotia whānuitia ana ko tēnei takiwā tētahi o ngā kāinga toa o Aotearoa mō te wakaama, a ko te aronga matua o tēnei whakataetai kia whakatipu I ngā toa o āpōpō. I like wakaama because it's very competitive and it's very fun. Are you good? I think so. Hei tā ngā kai whakarite, he whai wāhitanga nui tēnei ma ngā tamariki ki te whakamātau I o rātau pukenga me te whakataetai kia rātau anō. We've had this competition on our inter-school calendar for a few years now, just to give our tamariki an opportunity to race, because otherwise we would usually head out of town or go to nationals, and we're quite far away being here in Tairawhiti. Nā te paruparu o te wai o te awa, kua kaha tohutia ngā tamariki kia kaua e kuhu ki te wai. He tauaro tēnei ki te ao wakaama, I nārā ko te wai tonu te pūtake o tēnei hākina. Hioi anō I ēnei rā kua huri te wai hei Huarere nui mo ngā kaihoi o Turanga. The condition is literally green and there's heaps of bird poops and waste, junks. It's really paru and there's like heaps of oranges and like rubbish in it. I have like eczema and it like makes me sting from the water. I think we've become very resilient in this region because we've had to. We've had closures, we've had the opening of the sewerage valves,
and we try our best to move around, but of course up the coast is somewhere else we would usually go, or out to Muriwai to find some water to train on, but they are also being affected, and so it has been really difficult. Mō nā tau kua toru te koutou, neki atu i te hākina nei, kua kitea e rātau ngā rere kētanga I roto I ngā tau. I remember this river having a lot more life in it. I remember having seasons where we had an influx of jellyfish and other ika, and we don't see that much anymore. Yeah, it's a bit sad. Ahakoa ngā rere kētanga o te taiao e ki ana ko te uranga o te rā tētahi rohe pakari rawa o Aotearoa, a e kite ana ahakoa ngā wero kai te puāwai tonu te hākinakina I konei. Rahia tumutumu, Taioro. Taioro e pūoro mai nei ngā take o te wā I te Tairawhiti kia tātou katoa. Mātai kōrua ko rāhia kei whiake mai tēnā rawa atu kōrua. Kāti hae tiwi, hei muri ake I ngā pati ngā hoko e whai ake nei. Ka tuku I ngā mata ki te huarere o te wā. Kia koutou katoa, nō reira kia ita tonu mai kia te karere. E tiwi e whai ake nei, ko ngā tohu huarere. Kia mau hoki ki tō whānau, kia mau ki tō ukai pō, I tangata ai koe, I hari mai a koe, kia mau ki tō ukai pō, kia mau hoki ki tō whānau, kia mau ki tō ukai pō. Ai, tangata pai a hone, pakari ana te tūmā. Nō rere tiwi koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā. Kia pai, kia haumaru hoki ngā rangi whakatā kei mui te aroaro. Hei te mane, noho tahi anō ai tātou ki te tutungi I te ahi o te kōrero. Mō tēnei wā, tūrou, Paraire tūrou, Hawaii. Te taura tangata, motu ana te taura.